Kulukuthi ukhalasha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe ehamba phambili ngezela igama umfeze kuntuthuka kumalo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha kule channel engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu isingene impi yama podcast enkundleni zokuxhumana ekulandela lapha ukuthi uNavigator umfoka gcansa bonakala ngathi uyagadla lapha kwi yama podcast lapha umbuso wamaciko ephethe insizwe lapha uGekhe umfoka ngcobo kanjalo noGezana uNavigator uvule yakhe naye podcast ebuza ngenyani podcast ke lapha izolo ekade nensizwe lapha umzimbo khalimali lapha ba interview khona abantu ababelaphi bendabuko kanye mhlambe bathi ayinyanga babizwa ngazo inyanga lapha lensizwa ibonakala ikhuluma amanye amagama akhombisa ukugadla ungaqondi ke mhlambe noma insizwe akade izidlalela okanye mhlambe nje ekade izikhulumela ke kodwa abantu abaningi ebabonakala impela baphawula ngalo lolu daba ungathi mhlambe umfeze usuthe asivele sihlale straight odabeni Phale mali uDr Andile Mike Dlamini owaziwa kakhulu ke leli side laseThekwini nami ngimhlonipha angazi ukuthi oyini ke ngimhlonipha kodwa nginokumhlonipha nje mhlambe kwenza nanokuthi uNescode unomuzi wena wakhile unekhaya yonke into yakhe icacile noma ngazi kini angazi noma mhlambe kwenza ukuthi sihlobene angazi Dlamini ikhona kuphi kodwa nje ubingelela abalaleli abasukele njengamanje inkulungwane zabalaleli izumbulu zabalaleli kumbuso wamaciko hayibo umbuso wamaciko hayibo umbuso wamaciko hayibo Nyani Podcast yamsana nesiyeza TV njengamanje sithi sawubona sicela ukuthi ubingelela abalaleli emakhaya uthi ukanaba nje uzichaze